Ay tulwinik te aisna tawan de stil pamalha. Te winike ayait akabal de bayel tak mil te chuchetik yash ayohinik ta akabal y masta suwayel yu. Sakuk inala ya me yahna bin yah pasbe me chuchetik te bayesh ayohinik ta akabale. Shbachon ta restaurant chite winike. Hechion bahtaman te pueblo la yalbete machayash ade ta restaurant yachon bat mil ta kot chuch ta hun semana. Yunka chon chite winike hichugabi chite yahwal te restaurant. Y bahte winike bas lehte mil ta kot te chuche. Y malasta han la tu cheblasta heltach mil ya yelta akabal. Pero tu chebnas mati te yash ayohinit akabal te kash bailes kopoik tu chebnas te chuche dike. Hich te kusle jale, hermanos y amigos. A veces ya camel la botan yun te antayel o te lavanel, skeltas pisil pueblo kawai te slavanate. Repenta mamas pisil luk. Repenta chebnas wantes chuche dikte kopohike. Heltach mil takotia yel, pero repenta mawach miluk, repenta chebnash. Takus lehaldik baye este problema, Tebnash de problema, pero kash bayel ya kaitik, kash muk ya kaitik, helta maik chapa hival ya kaitik, pero biyun, taskate mawa. Kagohtik smugul kotantik tawanti aite kahualtike. Hayun de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 y altea. Abiyay kahualtik, spisibiña kamela botanik, como jame yaskanan tayesh, chite primera de Pedro 5, 7. Halbe ya kahualtik te biña kamela botanyune. Halbe ya Dios. Halbi akahwaldik te bin mero mashyak atawayel ta juhun akabale. Como snao histukel te bitias chapah baile te haate mauk. Te kahwaldik snao his te bitias lach bael te kope pero te haate mato anao. Tohol nash te kamela wotane. Kusha wotan. Wayan. Repenta mabah mil tako te chuchetike. Piash ayohinik. Te imashia katawayele repenta hanas wan chakot. Tek ashmuk te problema kawaye repenta mamukuk repenta tebnash. Ha kasmuk ulina wotante kahwaltike.